Nak kecingki ke All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association bankang ikali kamai tourist na Assam bakin lijbu anong chongakai sigi caka chongakai ke Jella Meghalaya kablas dang step khandro trek nailur aja option ka kenhun kenungnya kali kamai tourist na Assam ha ka kenhun motor parivan sewa karmi san milita mancha rukilami ban pakhang ikali na Meghalaya sakne ke Jella ba marchan ha ka step khatpro trek nailur aja option nadu kapor san beje men step amtang ikali tourist ki ban Meghalaya lakhang bakin rong Assam hendrai pajba nong le jinglaj na jalaru klawsha penhiar lut hashtanganti hajorabat baka dia jingcha klami kum kecingpan bhai kelyang junginungnya kali tourist ka Assam ya kejingle kaseng AKMTTA kumon shukudau baka association klai saj baka jingaila di kali tourist na Assam bakin lejkat syabakimon kalakta jore kamai joginungnya kali trai jela hagani ka step boro ikali na Meghalaya kantup ikali tourist ikali shimen kilasha pakhang nganti hajorabat klemda ailat shu bakin rong sha Assam bat kinong le jinglaj kila haban hiar jorabat bat shim bujli da kali Assam bakin poi shaki chaka ba kitmu ban lej shushu la ong bakin nong Meghalaya ki balai wat ching sumar ki hospital ka Assam ki bebe ekaling soin nagrel balai jinglaj ru kilasha penhiar lut akate ki chaka Kekali Menteri Berem ke Sarkar Jela urakam sangma ru kelangat akan icing pakhang lenti ndai kamadian layo banyaj dak cingirap ki pulit ke Assam. सुनने से नहीं होगा अभी तो समझ है अभी तो आपको मालूम हो गया ना 1 2 3 4 5 आदमी डाल के लेके आया ओवरलोड लेके आया परमिट में तो इतना नहीं है परमिट में 5 आदमी है मानु जाओ ना अपनी आप 5 आदमी कैसे लेके आया खबर गाड़ी नहीं होते घुमाबो दिया नहीं ini kora apnar dari sekitar mama कैसे लेके आया नहीं अच्छा से बात करो आप 5 आदमी कैसे लेके आए गलत लेके आया परमिट तो नहीं आदमी नहीं उतारो यहाँ आदमी नहीं उतारो आदमी लेके चला जाओ क्योंकि हम लोग को भी ऐसे ही भेज रहा है गाड़ी क्योंकि मानु नमाई दिबा मानु नवा पारे ना मानु नमाई दियो मानु ইয়াতে মানুহ নামাব দিব নালাগে মানুহ আমি দেখিব ইয়াৰ পৰা গৈ কিনে গাড়ী পাব পোৱা নাই দাদা মানুহ बाकी एक जगह दी आप अभी समझ गया ना आप हम लोग अगर नहीं जा पाएंगे तो आप लोग भी नहीं आ पाओगे हाँ आप लोग भी नहीं आ पाओगे हम लोग भी पेट के लिए काम कर रहे हैं ना हम लोग भी पेट अब जैसे आपका पेट है हमारा भी पेट ये जो परमिट लिया है ना हमको ये परमिट ऐसे दिए क्या हम भी तो टैक्स दिया है ना तो इसीलिए वो लोग समझना चाहिए है ना हम लोग रोड टैक्स देते हैं परमिट लेता है ना 5,000 रुपया 10,000 रुपया रोड टैक्स देता है 15,000 परमिट देता है
गवर्नमेंट सरकारी लावारी खान Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.